Акомиссия илатәара артуа Аԥсны Ахадеиха Ҭыԥуаҩ Бадрагәынба иҳәеит, аԥсуа жәлар рзы акыр зҵазкуа арҭ аҩныҳәак ҩаӡара ҳаракыла рымҩаԥгаратәыла анапхгара ахаҵгылара шарҭо, аныҳәатә усқәа реиҿкааразы иахьа иазоужьуп 1.7 миллион мааҭ. Апарат аҽазыҟаҵара иара убасгьы ашәҟәқәа аҭыжьра ҿыц иҳамоу архивтә материалқәа аиҭарҿыцра уҳәа убас егьырҭгьы ара иалахәу комиссиа зегьы шәара шәнапы злагәу арҭ аныҳәатә усмҩаԥгатәқәа ибзиаӡаны ижәдыруа хықәкыла иахьатәи ҳкомиссиа иҭагӡаны шәалацәажәаргьы ҳҭахуп, доусы шәганахьала шәнапы иану ахырхарҭақәа аҟны инажәыгӡахьоу аусмҩаԥгатәқәа. Аԥсуа телерадиоилахәыра адиректор хада Ирина Агырԥҳа дазааҭгылеит иахьазы ҳателехәаԥшраҿы имҩаԥго аусурақәа ртәы. Лара илҳәеит, аиубилеҭ комиссиа аӡбамҭала аҳәынҭқарра аҟынтә афинанс цхыраара шазыҟаҵаз ателехәаԥшра. Иахьазы ҳастудиақәа ҩба реиҭашьақәыргылара иаҿуп. Ҳаиааира амш аҽнынӡа урҭ хдыркәшараны иҟоуп. Адырраҭара ҿыцқәа, ҳаибашьцәа ирызку аочеркқәа, архив ацифрахь аиагара уҳәа ирацәоуп ҳнапы злаку ҳәа азгәалҭеит Ирина Агырба. Абарҭ амзақәа рыла аԥсуа телехәаԥшраҿы атехника ганахьала иҳамоу абаза даараӡа ирҿыцуп. Иахьа уажәраанӡагьы нас Урыстәылаҟа иаҿаҳҵаз атехника абжак мааӡа ацаха иаазгьы рацәоуп. Убри архив ацифровказ ишәҳәаз азыҳәан, убри иахьа уаҵәы ҳа ҳазыԥшуп ауадаҩрақәа амоуп уажә хәыҷык аҭагалара азыҳәаны. Ари абжьарак телехәаԥшраҿы аремонт усурақәа рацәаны имҩаԥысуеит. Аԥсны аиҳабыра ҳацхрааны астудиақәа ҩба техникала захьынџьареиқәыршәам, аха аремонт разуп, лассы иааҳартуеит. Ирина Агырԥҳа илҳәеит, аибашьра анцоз захьӡу апроект ахаҵгылара ахьарҭа зкыршаҵанакуа уи адырраҭара ԥсышәала иҭаҩын. Уажәы аурыс бызшәахьы еиҭаганы абжьы аҵаҵаны ахәаԥшыҩцәа рышҟа ицәыраагоит. Ҳара иаҳҭахуп аԥсуа жәлар ирхыргаз аамҭа еиқәаҵәа, егьырҭ ажәларқәа ираҳарц ҳәа азгәалҭеит ателерадиоилахәыра еиҳабы лцәажәараҿы. Аиубилеҭ комиссиа цхыраарала шәзыдгылаз апроект аибашьра анцоз, уи аибашьрааны оккупациахь иаҟаз раионқәа, қыҭақәа рҿы аԥсуаа изықәшәаз ирхыргаз агеноцид, убри азы апроект ҟаҳҵахьан. Уи апроект жәаха шықәса раҟара ахыҵуеит иҭаҳҩижьҭеи, аха ԥсышәала акәын ишҭаҩыз зегьы, жәаа-дырраҭара акәуп. Абиуџьет ирацәаны аԥара ҳамыҳәаӡеит, аха иаҳҳазҳәаз ҳашәҭеит, шәацхыраара ҟашәҵеит, убри ала ахыркәшарахь инеиуеит. Амза сентиабр жәбарзы ҳалагоит дырбара. Иҳәынҭқарратәым ателехәаԥшра База ТВ еиҳабы Руслан Ҳашыг дырзааҭгылеит иахьазы аус здыруло апроектқәа. Иҳәеит, раԥхьаӡа акәны аефир ахь ишцәырырго аибашьраан аус зуаз ажурналистцәа рыҿцәажәарақәа. Ахьыԥшымра амҩала захьӡу адырраҭара ҳарҭ амшқәа рзы дырбара иаҿуп ателеканал аҟны. Иаҳаду ахықәкы наҳагӡоит, иҳәоит Ҳашыг. Проект «Путь к признанию захьцу», документал хроника. Ҳара телекомпаниаҿы иаԥаҳҵаз ҩ-шықәса раԥхьа убырҭ ахҭысқәа шымҩаԥысуаз апроект дырбара ҳалагеит август 2 рзы, иҳаркәшоит август 2 жәаф фильми, интервиуқәа хԥеи. Азхаҵара амш аҽны иара апроект зегьы шьыжьынак наҟлаанӡа идҳарбон. Иҳәатәуп, раԥхьаӡа акәны аибашьраан аус зуаз Аԥсны ажурналистцәа ирызкны абас инеиҵыху ҭоурыхтә гәалашәара зцу адырраҭарақәа ыҟаӡамызт. Ари иахьа анҵара ҳазҿу иаанарԥшит ҩажәа шықәса рышьҭахь ауаа ргәалашәараҿы аинформациа ӡуа ишалагаз. Аԥсны Ахадеиха Ҭыԥуаҩ Бадрагәынба хәҭахәҭала аусура аиҿкаашьа еиликаауан. Аҵараминистр Иналгабле иҳәеит, ашколқәа рҿы ишымҩаԥыргаз еиуеиԥшым иаарту аурокқәа. Уажәы рнапалақәоуп иеибашьуаз арҵаҩцәеи ирызкны афильм аҭыхра. Ҳажәлар рхыргаз, ҳаибашьра иахаҳгаз убри иадҳәаланы класс сааҭқәа мҩаԥыргон. Уи адагьы уажәы ҳара аҵараминистр абжьгарала маимзазы, лаҵарамзазы имҩаԥаҳгеит Владислав Григорий-иԥа Аӡынба изкыз аконференциа ахьӡ-аԥша амузеи ахыбраҿы.
ويالخون شكول خوشكوا رايون سبخزا يالكا أخذ كونكورس حسب اليايز ويحد يحضر بيت ردكلاتكوا يحرزك زيراب خيقلوب حسب خدمت بري цифра хейгар материал ванды пхастахот и шивдеруй сасаха шивдеруй бидарзи бзини гашцит ярус я сара приехал тохо жнат ишхо уйдахо пшат хинкар излал шазю хорапигу абас Тамачки Алекзана Рабхер Баз цифра кукурири ахет. Аԥснапы заминистр ихаҭыԥуаҩ финансқәа рминистр Владимир Делба иҳәеит аиубилет рыцхқәа рызгәаҭаразы еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рыла араионқәеи ақалақьқәа рҟны еиҿкаахо аусмҩаԥгатәқәа рынагӡара ишазужьу 1,2 миллион маатапара. Урҭ рахь 1,2 миллион ахархәара шазуо. Подключаются к финансированию источники резервные, в том числе резервный фонд главы государства, правительства, более 15 мероприятий в рамках подготовки к празднованию, республиканские учреждения. По особому поручению президента страны правительством подготовлена инициатива, уже внесена на рассмотрение, там скорость добавляется этой инициативе о подготовки предложений на рассмотрение парламента в текущем году 4 категориям семей погибших выплатить единовременную помощь в размере 20 тысяч рублей. Предельный там тоже объем составляет 23 миллиона рублей. Нан Хәмза Ҩажәыф Барза Аԥсны иаҭаауасызцәа рхыԥхьаӡара маҷым иҳәеит Бадра Гәынба. Аиубилет комиссиа алахәылацәа зегьы излацәажәоз азҵаарақәа ирзааҭгылеит. Аиааира ҩажәижәаба шықәса ахыҵра азгәаҭара ҩаӡара ҳаракыла имҩаԥгатәуп ҳәа азгәаҭан. Иҳәатәуп иара убасгьы акомиссиа аӡбамҭа инақәыршәаны абаҟақәа реиҭарҿыцра шеиҿкаахо. Убас Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынба имемориалтә комплекс аҿы аусурақәа мҩаԥгахоит. Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьраан иҭахаз рбаҟақәа иахьгылоу аҭыԥқәа ррыцқьареи абаҟақәа реиҭарҿыцреи азгәаҭоуп акомиссиа аӡбамҭала. Фатима Гергиев, Кәасҭа Парлиа, Аԥсуа телехәаԥшра.